Naalak man na yung ti kwarta ni Tuyang kao. Ayos, ti kastoy abiyag. At naman ang igatang ko iti arak. Sige lang, Tuyang. Idulin mo ti kwartam. Tamakalkal kumutlaeng. Ay na, inakaon. Ang mga numaabutan nak dito'y balay. Kit maamuan na nga inalak ti kwarta na. Ne, kunak man no napan kan ije barangay hall inteng. Ay, madamdama pa dungo. Apay amadamdama pay laeng. Kat no aldawan. Na, idanagmon ay Ure maladaw at. Anya ko ma. Saklata ti kapitan. Saan mo mabalin an ni Kuara? Wano ni Kuanang? Wano ni... Inteng! Na, Rugyam man nga tan. Di man la matangtang abmon. hindi ka man lang marabakan. Kung kunaklang day jay. Ay nga agpay sumait nga awan ti mabalin amang sukat kanya. Saan ay dunga? Ay na, maibusan ti pasensya. Tila malablabid mo. Ha, Relax ka di. Di ka na marabak. Mit. ha. Ay huwin gayam. Mapanak ijay ilay. Taad na kayat ko agatangan. Ada ipagatang mo? Ay adu ati kaya't ko nga ipagatan. Gumatang ka iti pinapaitan. Kukod ti baboy. Sungot ti baka. Sungot ti baboy. Kaya gumatang ka... Hoston, inteng. Na, Nagadon ana ibagam. Ay pagatang mon samot aminan. damagam ti ipagatang ko. Ita masuron ka. Ay, seryoso ak. Sa anak amang lukluko. Ay, ag seryoso ka man mat Makapasuron ka mat nga men. Seryoso akmay. Ay, malaman lang. Mapanak ko na di barangay hun. Ay, pimanawan ti loko. Alaak matan ti basket ko. Tama panak matan ijay palingke. Nay, agda kayo magayam, kapitan. May itay ni Kabadong. Sapsapulan na kayo. Kasla makaungungat. Nakarupangat. Agsublinto ka now. Nagsublinto. Tapay ka na. Anya man ang tibagana. Ang mga nuawan man ang tikas eskan tibagana. Takas di mat di pare ba dong? Imbagak nga urayan nakangam ko na namat nga agsublinto ka nulaangan. Anya nga taman ang timasapul na. Ay kamamuan tay tuahan into nagsublay, kapitan. Ay, kaano nga taaya ang makaaramin ni pare ba dong itinasayaan? Ay kat ibagam to day taken ko na, kapitan. Ang kanil. Nakitak ni tata ba dong ijay daya? Permiti bartak na. Agbirbirok iti kaapa na. No asino ka no tinaturag, sumango ka na o tagpinadas da. Numuna kat adda igam na apang aor. My goodness, dayja daw. Awan pa'y nasaya at nga aramin na. No ada matrabaho, awan. No ada problema iti barangay, awan bibiyang na. No ada pagsayaatan, isut ti makaununa. Intun kwan, papanawa kon, agam narigat mit. Mabalin ayamat timang papanaw iti may sa residente, kapitan. Kan may sa, ure kas jay na takumpari, mate. Iso nga ron ano mabalin nila kumakunak. Ay awan dinakdakamat na itaimay, no anya tigagaran na. Awan mate, kapitan. Malumanan ngem awan pay ni Badong. Ay napnapanan naman nga tan. Kanayon latta nakastoy. Kanayon amaladaw asumangpit. Nabartek man siguron. Ay just kikit iti kastoy. When I feel like the world's gone mad. And I need you so Adaitan. bad daw. Nabartek But I manan. don't know where you are. Oh, no, Ron. Ay, adakon, Tuyang. Pwede mo ilukat na dagos tiruangan, Unay kan, nabartek ka manan. Ay nabadong lumaklakay karatan di taunag ti kalsun mo ngam di ka pay lagnakam. Saan la asyak ti maragsakan, magbalbaliw ka.
pati kuryat kas kada alutiit, ag palakpak danog nakam kan. Nakem. Apay, awan ka diti nakem ka. No awan nakem ka, apay ngayon asawa ka. Apay ngayon kinayad na. Nanakem, tuy badong mo, tuyang. Ingka ka maturugan. Madamdama umangsig manen takalsun mo. Sapay numabartag ka, pada numamlat takalsun mo. Kanon you to be there. Diyos kialak-lakayan. Ada ka magaya mo dun, ha? Ay, nakaluto kan. Kanya't inlutom amasidah ta mabisin na kan. Di ka di kukon. Wano di papaitan. Wano di sungot. Inteng? Na, Mangrugi ka manen nay kan. Naglaka ka mo tapumudutin. Sapay nagpintas ka no di ka gungungat. Ay, umisim ka man dungog. Malagip ko pa'y idi kalaslas bangam. Nakanayon ka anak ka isa. Ay, nagpintas ka man, iday. Apay, ita, saanan? Ay, si ka pala tinapintas. Idi ken ita. Ken iti agnanayan. Agpaysaw day ta ibagbagam, inteng. Bisin mun sa mulaang day ta. Ala, sumango kakit din iti lamisaan. Ay, kasta man dungaw. Ay, mabisin ako. Ay, when gayam inteng. Ambam, iti lima basak iti kalsada. Nakitak ni Pari Badong. Nakaidda iti igit ti kalsada. Ay, masiguradok anabartek manenday jay. Unay batan ni Pare Badong. Ay, dayjay ti awagan da a problema ti kagimungan. Intun kwan makaalan iti sakit na. Ay, when no kas jay ti aramiden na. Ay, nakakut-kutungan gapu iti kaiinom na iti arak. Kanayon anabartek. Mabaybayan na pa yun ti bangkag na. Ay, kaasimot ni Marituyang. Ay, maglakid din ta sa anak akas jadungaw. Ay, ada ka pagparparikutam kuman. Nagasat ka kanyak. Imbagat mo manen ti bukod mo at ugaw. Sigurado ka nga awan pagparikutaktoken ka? Apay, ada parikot mo kanyak. Naano sakmet nga oray no dadumakit kamaten nak iti balunit. Sa anak akas lakan ni Pari Badong, anarawat iti arak. Ay, wen man langan tapno agsardeng kan. Makarengreng ka? Anyat gatanga, Maray. Sabon, Maray. Bitchin, mantika, ken asain. At titibayad ka. Kurang mo da ito eh. Apay, ngimi naman ang tilakaw. Sapay awanan kwarta. Apay no ilistam laang ang tabayadak tunod da kwarta. Utang manan. Sapay basitin tilakaw tadyak pa'y nakagatang. Ala ka din, Maray. Sa nabalay, tagbayadak tumag. Ngalaman langan, takaasi ka mag. Angam nay, di mo ibaybayag ti utang mo Wen, di ka di madanagan. Adda iduldulin ko ijay pandag tipungan kaw. Iti alaeg, tagumatang ako maiti kayat ko agatangan. Awan mo tan. Inala siguro ni Badong kat inggatang na iti arak. Ay unay matdaytan. Di na ka lang arod tultulunganan. Kasta pa'y taramiden na. Wen nga rod, Maray. Tidakes na, no agsakait, awan pagpaagas ko, tawan mo't urnong na. Uray kusing lakuma. Jaske ka datang arak. Apay no kasaritam, no kasdi asana na bartag. Ay aywam, bareng denggen na ka. Namin adun ngay naramid ko da itamaray. Ang awan latta. Nauma akong. Santula siguro agnakam no makaala iti sakit na. Gapo iti kaiinom na iti arak. Ay, unay lakit din aya. Parikot at talaga ti kasta. Nasa umon, Maray. Sige, tay nakaglaba iti waig.
Inak man labaan dagiti pinadanuman ni Badong. Tanukas ta mabarbartag. Di na mapuutan a padanuman ti kalsun na. Oh, nayan. Nala, ingkang arudan, Maray. Asino tinulaing? Takistungak! Hey! Asino ti adatulang na? Umay man dito ita pagpraktisa ka pagdandanugan. Hey, bating-ting! Ano? Umay ka nito'y tagpinadas naman. Malalaki na ito'y. Hanakas laking ka. Nga ibaag mo ti ipos mo nung makitam ti balonit ni bakit mo. Hey! Bating-ting! Angkay, itataba daw, nabartak manay. Naggapoy jay daya. Sabi agririyaw, anya ngay teramida eh. Ayabam dagiti tanaw na daduma. Sa likaw kawanyo. Magna kayo itilaaw na magnaak itidaya. Apaman nga sinagtayan, agsinyasak. Deropin tayo. Baludin tayo man. Sa ta itulod ijibalay ka. Ay agawaan tayo ta mga da madunor na ataw. Madagdagaw, sangkay. Apayan, inan ano yun ni Badong ka? Pinunguyo mo tan. Una na. Iti kasta, sana makabarsak iti taaw. Agubur mo't nga may. Ay, salbag kayo. Hey. Ukarkaran dak. Tagpinadas na yaw. Urayamin kayo. Pagririgpunan kayo. Warwaran dak. Ukarkaran dak. Ilukat mo tiri daw marito yan. Tay sarak mi ni pariba daw. Ay, sige, Kapitan. Ay, sige, ipaidayulatan dito salas, Kapitan. Sige tagsubli tayo na dyan barangay hall kakadwa. Ay, agyaman na kada kayo amain. Awan ang yaman na baray. Sige, inkamin. Binalod yung gayam ni Kabadaong. Wain kagawad. Amangan ngamin no makadangran. Agubur mo't nga may. Ay, makapasuron na dyan pare badong. Pare ko, bartek kan gulot yan muna. Ha? Ay, sus! Arayatan na kamay. Ay, sus! Tulungan na kamay. Ay, sus. Ay, anyat na pasamak, Maray! Ni Badong ka! Ay na, naukas na dyan talay apinang balod yukin ko na. Rimwar kat natin nag-ijay na unag akabiti ijay igit ti kalsada. Ay, di mo ito nagkutkutan. Ay, sus. Ay, sabot ta. Iyay! Ay, sus! Ay, alak parog! Ika gayap iti kadwata ang mangyaon ka ni pare badong. Wanang kay, madagdagaw, inakaw. Sa dinuta yan na. Ijay, Kapitan. Iso na ijay nakapaklaw. Ay, Badang. Si Bibiyang kakadipay. Sumungbat ka no si Bibiyang kapay. Napiyag pa. Ay na, kunak no mabalo akaun. Ay, bumabak ang kail. Ha? Galutan tayo man ni tataba daw. Sa atay iguyod nga ipangataw. Anya nga'y Badang, nausawan kan. Ay, nasakit ti bagbagay tuyang. Natukol sa amin ti bukot kan. Jak maikot iti ima, kinsakak. Ay, ilugan yun ko raw. Tayo panyo di ospital ni pare badong. Sige, ilugan na kayo, tataba daw. Aglugan kami tin amarituyang. Takadwam ni pare badong. Tayo panyo di ospital. Ay, uwan, Kapitan. Katagyaman na kunay. Sige, intayong arutan ni di ospital. Ay, day tuyang tayo bagbagak ba na. Ibagbagam nga. Anya dahi ka? Nadisgrasya ni pare badong Ha? Ay, kasano ti pan nakadisgrasya na? Natinag ije kabiti ta na bartag. Ay, Iso nga yung pandakwaro kan marito yung ije ospital.
Ay, sos. Yes. Sapay la kumatag na ka man iti kasta na pasamak kan kuana. Kat saanen nga uminom iti arak. Damag kumutayawid da ni kabadong ita, Kapitan. Nakadamaga. Ni Kuaraw, limabas itay ditoy. Ay, agnakamat siguro na dya ataaw. Sapay la kumaa, Kapitan. Sino ti masabat ko? Sa bali mo ti pagnana. Na. Apay ngay. Sa bali ti pagnana kat iwas-iwas na ti ima na. Sino da ito? Pare, apakas lamas daw ka ang makasabat kanya. Sika? Di ka nabigbig ka sa balin ti panagnam. Way, insak na ito'y pare. Naalak na ito, iti panakatindag ka. So asa balay, iti pandag na. Kate, uminom kan tupay? Ay, saan nun pare? Nariga tayo. Ang mga nusaan lada ito, iti maghanap ko, pare. Antuyan ti soft drinks mo, Kapitan. Thank you, kagawad. Mabalintag reklamo, kabayatan ti panagmerienda, Kapitan. Sino ti reklamo? Ni Kabadong. Anyat basol na ni pare Badong? Makitkitam day ta alad ta rubayan. Nadadaal ba't? Dinadahal ni Kabadong day ta idinabartag, Kapitan. Ha? Naglukon ni pare Badong. Agure ka, ada ebidensya, kagawad. Kwa, nakita ka mismo, Kapitan. Wala, sakti makamaw ko ni pare Badong. Sana nasaya, tinarabid na. Pare! Nay, si kamod gayang pare. Umunag ka pa yatag kapi ka. Ay, saan nakapay tigagara? Nay, kanya ngay pare. Umay kula ibaga. Tarimaanam kumatialan ni kagawad ko ang adinadail mao, paray. Ha? Alad, awan magtiamok adinadail ko nga alad, pare. Dinadail mo kano ti alad ni kagawad ko nang idinabartag ka. Ay, una yun, pare. Sana pudno day ta. Ay, di ka nagrasyon, paray. Pudno, ti bagbagak, pare. Sana siyak tinang dadail iti alad na. Naira na lang siguro alimmabasak iti dayjay nga aldaw. Ang may pasigurado, sana siyak tinang dadail iti alad na, pare. Ay, di kan sumanaaw. Ingkakit din tarim na iti alad ni kagawad. No di mo tarim nin. Siyak ti makalaban, mao. Nakasaritam ni Kabadong, Kapitan. Ay, wen, nalpason kagawad. Imbagak mitlang kit dia, at tarim na ti alad mo. Anyat ko na nangay. Kat kapilitan at tarim na Ay, agyaman nga rod, Kapitan. Ay, anyat kayat mo asidaan, tamang tudak. Isi ka ano anya titid mo? Sanak mat ngagpilpili. Sige, mang tudak nga rod iti 3 kilo abangos, Kapitan. Agyaman ak unay kagawad. Naimas mananti si daan mi. Sa dino tinangalaam iti 3 kilo abangos. Intid mat ni kagawad ko nang dungaw. Ilutom kit din. Apay nga inikan na ka. Anyat kayat asawahan, tiintid na kan ka. Ibagak man langan ta mga noagsilos ka. Na. Intid ni kagawad ko nang gaputa sinulbar ko ti parikot na. Ay, saan anasayahat nga awatem no adda itid na kan ka? Apay kumaasaan kit na libre matin. No aramidam dayta, kasla nagpabayad kamot laengan. Saan ba ta? Saan ko mat adinawat? Inton maminsan, di kan mangyaw awid iti kakastoy. No adda itid da, di mo alalaan. Nalawag, inteng. Nakalaba ka, untuyan. Nasaya at mat nga raw. Tagluto akmatan iti sidaan ta. Aywan gayam, nasabat ko ni Kapitan Itay. Dito'y kadibalay tinagapuan na. Way, Anya nga'y timbaga na. tarimaanag ka no, di alad ni kagawad ko nang anadadail. Anya, apay ko mga ipatarimaan na kan ka.
Saan mat asikat tinakadadaal? Ay, tsaka mo di na madenggan ti palawag kaw. Makaungat pa'y kay di Gapo tamamirmiraot talaan, kasta? Ay, nyapay nga Amumait nga dati kwarta ni Kuanang. Kan adati koneksyon na. Siyempre, adati special treatment na. Ay, nagrigat lakit din ay ati agbalin a pobre. Uray saan mo abasol, si kalata tito duda. Ay, huwin nga rod Nyangay nga rod. Ano saan ta pa'y lang Tawan mo't tilaban ta. Awan may ti koneksyon tayo di barangay hall. Kan awan pa'y pulos makukwarta ta. Nagadumot tanda ta kawayan, tata ba daw? Wain kusay, ay na. Masadutang aminin sumanublay. Ano nyaw? Tarimaanag ka no, ti alad ni Marikwanang kusay. No kasta. Pudno ada kayo, tinakadadaal, tata ba daw? Ay na, naptanganak mo tayo. Hindi saan ko man pinagitay. Amom kusay, napilitan naklaing, kaputa mabutangak. Ang mga noon niya pa'y taramidan ni parinting kanyak. Kaya ti may balaw, nukwa. Ay, kailaban nyo kumatikarbangan nyo, tata ba daw? Kumaa, ang kasano kumangay. At saan mo't akayat ni parinting adanggan, ti palawag ka. Day takat tirigat na. Kaano aya, amaawan day ta special treatment para kadagiti babak nang. Pudno day ta ngayon bagam, kusay. At ti paborito ni parinting kay. Uray nakabasol ka, nubak nang ka, okay lang kingkwa na. Angam no pobray. Ay, pabainan na ka pa Awan pa'y serbi na mo day ta, kapitan. Aw, Usep, apay ngay takalaang. Nasalaw ko ngamin ni tata badong di tadalan. Iswa nagis-istorya kami, chip. Anya ngay tinag-istoryaan niya. Isumagayam timang tartariman itinadadal nga alad ni kagawad ko, anang. Ay, nasayat ano kasta, tapno da pakitangdanan na. Tangdan nga. Awan tangdan na, chip. Nasken lakan o atarimaanin na. Taisukit nga rin ti papabasulan da ng dadal iti alad. Anya? Dahil tatipod no, chip. Saan mo't ani tatabadong tinangdadal iti alad No, kasta? Amom no sinaw? Nakitak nga dalugan na ng bangga iti alad ni kagawad ko anang. Jakla na alat ti plate number na. Tadayumot tayo, sako nakita. Ay? Basta color white day alugan. Ngam no makitak manain, sigurado amay lasin ka. Ay, makainanak mo't langay. Nalpasan jay alad ni Marikwanak. Inton bigat, mapanakaw na jay bangkag. Tatulungan ka. Ay, awanan ba daw? Ano ti awanan? Awanan. Kinanti manok ti mulataan na teng. Anya? Manok ni Marikwanang. Kay, ada na alam nga ebidensya. Ada. Pinitsurak. Dayto, kitaem. Nan? Nay, huwag agpaysa. Ay, naskan nga reklamo tayo di barangay hall to yan. Kasanungay, close mo't da Marikwanang ken kapitan. Kasanaw, no saan nga aksyonan ni kapitan ti parikot ta. Sa nabali tadamot ti ebidensya ta. Napigsa day ta nga ebidensya, tuya. Kumusta paray? Nalpas ka din ti alad, gayong patarimaan ni Marikwanang. Nalpasan paray. Imayak mo dito'y barangay hall, takayat ko mo ti agreklamaw. Agreklamo ka? Sino nga ti reklamo paray? Ni kagawad ko anang, paray. Dinadahil ti manok na tinatang amula may kanituyang kaw. Awan tinabati paray. Ay, ada ebidensya? Ay, kitanda paray. Dahito'y tiladawan, paray. Kitam. Ay, wait. Ay, agure ka. Sigurado ka manok ni kagawad ko anang dagita? Ay, sigurado ka paray. Ada nga ron ditan ala. Bayab na kasaritak to ni Marikwanang may papaniti day ta. Agyaman ako unay paray. Nay, anya ti gagara, Maribanang. Umayak la makiinistoryakan ka, Maray. Ay, naimbaglaan nga saan kayo anapan iti garden niyaw. Saan taawan mo't aramiden mi ichay? Ket dagiti nateng amula yung ay. Awanon, Maray. Kinan dagiti manok ni Marikwanang dagiti agtubtubo anateng me. Anya,
Ay, imbagayo ka di ka ni Inteng, ti may papan iti dayta. Napan ni Badungkaw, ngam aging gaita, awan pa'y mat aksyon ni Kapitan. Ay, sapay inut-utang milaang ti similya nga imula may. Ay, sos. Uray basit? Awan nagbate, maray? Pulos, maray. Uray jay similya lako matisukatan ni Mare Kuanang. Ay, huwin rumbang lang asukatan na, no talaga adag iti manok natin ang dadaal iti mulayaw. Sapay nangina ti similya ita. Pudnot ako na Maray. Uray ni Badungkaw. Agparikaw ta saan kami pa'y anakabayad iti utang may. Ang kastoy pa'y tinapasama. Anya ti ibagam, Kapitan. Inreklamo na ka ni Pare Badong Maray. Apay ka no? Dinadahal ka no dagiti tarakan mo ang manok, tinatengda. Imposible mat Ada yung pakita da aladawan na kanya. Kaya't nangagsasarita tayo iji barangay haul. Ay, isan pa lang ay ta. Ibagam kan ni kabadong tabi siyak. Amok akwarta laang mananti kayat dagita tao kanyak. Umayak man hindi ti opisina, pare. Kanya ti umay mo ibaga Pare Badong. Kumusta nga reklamo, pare? Ura si similya lang ko matisukatan ni Mari Kuanang, pare. Inuutang mi nga minday jay. Sa pinagngina ti similya tinatangita. Aguray kay met na Pare. Saan kami pa nagsarita ka ni Kagawad Kuanang? May sa alawasan tinapalabas, pare. Basta aguray kay latta ka di. Apay nga akasta ka, pare. Idi ni Mari Kuanang abak nang kinopisyal tinagreklamaw. Awan pa'y ti may sangal daw. Inaksyon na madagosan. Na. Uray sana siya tinang dadali ti alad na. Inanusak at tinarimaan, pare. Itada kami mo't kinituyang ko ang marigrigat laeng ti umay agreklamaw. Nagrigat mong aksyonan, pare. Na. Apay ka di akasta ka, pare. Di nakukwestiyonaran. Moktar Aramidek, pare. At damag-damagagkan ka, Inteng. Anya day tadungaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw akayat ko adamagan da itoy. Ang busy kamot nga may. Anya nga rin day ta. Inreklamo gayam damari tuyang ni Mari Kuanang. Nakadamagam iti day ta. Ni Mari tuyang. Awan. Ta dinadaal ka no. Ti manok ni Mari Kuanang tinateng amulada. Kat, inaksjonam ka din? Saan pa'y dungaw? Taur urayak nga agreport ni Kagawad Kuanang iji barangay. Busy ka no pa'y. Anya, adayamot kasta. Ay makadlawa kun No ni Mari Kuanang dagreklamo, nagpartak ti aksyon mo. Ngam no dagiti marigrigat akas kada marituyang, kaslasaan mo akayat nga aksyonan. Ada paboritom Di ka man agin lalaing dita. Kanya kumatiam mumit. Ay, kitaam taadda ti programa ti may sa asikat asinador amang tultulong kadagiti nakakaase. Tapno magunudda ti hustisya para kadakwada. Ay, amangan no isaw ti pagreklamuan da marito yang kan Pare Badong. Kat makitakton ti ropam iti social media. Aglulua kamutlat tandita Badong nananu ka. Mas asyanak unay ti pagiktuya. Aglalo pa ita na amuak abak ng gayam tinangbangga iti alad ni Mari Kuanang. Ngamsyak ti pinabasol na. Asinaw tinangibagaken ka. Ni Kuaraw. Ay kat ibagam kin ni Kapitan Parikot tanto pa yun natang adinadahil ti manok ni Kagawad Kuanang. Ngaging gaita, kitsan pa anaksyonan. Uray siyak, maistresak ngagpampanunaw. Naskay na makapanunot tayo iti wagas. Tapno maaksyonan may ti parikot ta. Sana mabali na kastoy latan. Anya nga tano padasan tamat ti agreklamo iti programa ti may sa asinador. Programa ti may sa asinador? Wen, di ngay mang tultulong kadagiti mamirmiraaw.
Adugayam tinatulungan na apadata ang mamirmiraaw. Wala kayo, Uncle. Apay, Napan nagreklamo da tataba daw kan na natuyang iti may sa asikat asinador. da. Wine, mapanda ka no ita. Kasla diyo kayat ngamin nga aksyonan ti parikot da. Ha? Kan may sa, sana ni tataba dong tinangdadali ti alad ni kagawad kwa nang. Ngam iswa dagos ti pinabasol yaw. Nagturo din dagita dua. Ay, saan kayo ngagkasta-kasta, Uncle? Sikat ti kamalay. At dapay special treatment mau. Da. Napigsa tao ti pagreklamuan da. Agsagana ka. Amangan no pa ikat da ka iti kinakapitan. Ni Kapitan, ti masabat ta. Tuya. Iwan nga raw. Kaslag dardaras mo. Kanya nga ti ibagana. Ay, naimbag ta nasabat kayo. Paray, maray. Kanya ti ibagamaya, pare. Kaya't ko nga ibaga nga aksyon akong ti parikot yung agasawa. Ibaga ka ni ba ni Kwanang? Kasukatan na ti similya tinatangyo at dinadaal ti manok na. Kinsa adla dito? Ibaga katangdanan na ka. Gapot na tinarimaan mao tinadadaal nga alad. Nga oray saan asika tinang dadaal. Amok na pabasol ka laang paray. Itaman pa'y, Kapitan. Pangaasiyo amaray. Paray. Di ko maituloy ti plano yung aramidain. Madadaal tinagan ko. Pangaasiyo. Saan ada kami tinangdadahil itinagan mo, pare? No di kay si kamot laing. Ala, intan ba daw? Di mun kaasyan ni Kapitan. Tasipod pa'y iday. Awan ti kaasin na iti kaskadata amarigrig at laeng. Nasken amaikan iti leksyon ni Kapitan. Mari ko na yan. Mari. Nay, si kamot gayam, kabadong. Papanam. Pailiak, Mari. Abugang mamut yung aso, Mari. Ay, Brownay! Agsardan ka! Hey! Saan mo sumaldang, Mari? Apay ngamin nga dabaot nga igam mo aya. Self-defense lang na ito, Mari. Ay na, inayadam ti magnaa. Kano mabalain. Ibatak tay tabaot nga igam mo. Tamang ano panunutan ti aso ka pa utang. Kagkagatan na ka. Nakabutbutang na ito yung aso, Mari. Ay, tumaraya ka! Ay, di kang taray! Ay, magkabadaw! Ayan, tinasakit, kabadong. Ano ikaw? Tigurong ko, Mari. Ay, Apay ngamin natin maray ka. ang mga nuad na tirabis na itaso, Mari. Ay, nanabakunaan matkit day. Ay, agpabakuna ka iti anti-rabies iti health center. No apay mo nga na di mo intali da itaasom. Naitsambala ang mata nakabulo si dilim mabas ka. Apay ngamin natin maray ka. Anay ka, anay. Ay, nagsakit na talaga, Maray. Mabitlaan na road. Awagak ni Mari Tuyang. Anay. Iso timang kadwakan ka mapan iti health center. Anay ka. Anay. Ay naan-ano ka aya nga main. Ay, kinagat ti asok, Maray. Ouch. Ay, nairan na ngamin na nakabulo si dilim mabas nila kay Mau. Sa may sa, timaray mo nga may iso kinagat ni Brownin ah. Ay unay kamunten marikwanang kasanon nga inumatay ni Badong ka. Iso nga ron nga inawagan ka. Tayin ka ipabakuna ni Kabadong sa health center. Si katimakaam mo iti amin agastos mi taasom mo tikim magatkin ni Badong ka. Wun, magtudak iti pagplete yaw. Pagplitilaan. Ay, no damagatang nga aga si bagayulaan. Magtudak daw. Itulod na kami ijay klinik, kwaraog. Ano ka, tataba daw? Kinagat na nga ron jay aso ni Mari Kuanang. Kuarawg. Ay, saus. Apay ngayon tulok mo kinagat na ka. Di marayak ang kinamat nakmait. Sapay nagpardas jay aso na. Ay, delikado kayong tata. Ang mga nuadamot rabis di asaw. Ay na, day tangarod kait. Ay, nagadukot nga ibagbagamon, kwaraog. Agawa am kit day, tanay. Inak ipa-injeksyon ni tatam abadaong. Ang mga niya ti mapasamakan ko, Ala, aglugan kayo nga ruda, hindi agrugwat tayaw. Dakaw nang Kyle. Apay nga itakalaan.
Intulod ko da na natuyang kan tatabadong ijay klinik. Ano da ya? Kinagat ka no ti aso ni kagawad kwa ng tigurong ni tatabadaw. Nasken ama bakunaan ni ti anti-rabies. Kan imbaga ka ni kagawad ko nga Italina ti aso na. Naira na kanuan nakabulos, idilimabas ni tatabadaw. Naimbag kumamit no saan ngamin at maray ni tatabadaw. Na, ay, nagkamalida No kasta. Kaslakastan duwada nagbasaol. Marikwanang, may sakilo nga asukar man. Anya pa'y maray. Ay, day talaang. Mabitlang nga raw, tala at tigat-gatangam. Wan gaya, Maray. Adaman damagakan ka? Anya day ta. Pudno ka di akinagat ti asom ni Paribadong? Ay, wan nga road, maray. Ay, sos. Sapay nagngi na ti bayad ti anti-rabies. Bara nga dapay libre nga anti-rabies dita health center Tapno saan na ka magastusan. Jay laagas no danas ka nagatangan da. Ay, iso ajak kayat ti agtaraken iti aso. Ni kabadong tuma nga men. At daimot na baot ka binilin ko asaan at tumaray. Ngam, timaray mo latta. Naimbaglaeng ang taadda anti-rabies ija health center. Iso abasit laeng ti binayadan ta. Wen nga raw, tuyang. Kahit kumusta nga itirik naam. Nasayaat mo't Kaya't ko lang tagsida iti tinula. Sapay awan kwartata. At dan sapay mo't nabati di intad ni Marikwanang. Saan ka day? Ayun anya. Anya nga tano. No anya. Dumawat na pa iti kwarta kun Marikwanang. Ipagam nga dati niresita ti doktor nga agas. Kitrumbang lang amang tide. Aso na mo't tikim magat. Mayat day taan na panunot mo, aba daw. Adto yan ti manok agat-gatang, marituyang. Ay, agyaman nakmaray. Kahit kumusta nga nabakunaanan ni kabadong. Wan maray, ay, imbaglaangan tempalakip ma. Tay, At dagayam agas anasken agatangag para kin ni badawng. Nasken amang ted kay ti kwarta nga igatang kumaray. Nangina ngamin day nga agas. saan aya libre ti bakuna? Jay anti-rabies, basit lang ti binayadan may. Ngam jay agas ket nasken agatangan mi kanu ijay ruwar. Tasaan kanu nga available ijay health center. Kat jainted ka 1,000 pesos ngay. Ay, naibusan amaray, ta pinagpliti may. Jay daduma, pinagmerienda may. Ay, naglaing mo dagito yung agasawan. Tapati merienda, siyak na gastos. Nay, napaulimok ka mo dyan, Marikwanag. Anya ngay, mangtad ka na iti kwarta. Tanasken amagatang mi adagos da nga agas. Sige, mangtedak iti 2,000 pesos. Anya nga ituya. Ada ka ditintad ni Marikwanang? Wan, nalakamot gayam amayalis ti alipuspus ni Marikwanang. Manungay, tintad na. 2,000. Ay na, nagmayatan. Wan, kat inton sumarunaw, agdawat tamanan. Irason taday ta kinagat ti aso na agurong mau. Ay na, mayatak iti day ta planom, tuyang. Ay na. Naimbaglangang ta nakagat tagurong mau. Addan pagkwartaan ta. Papananyaw, marituyang. Sa dino kumapay ngay, inak ipabakuna ni badung ko ijay ilay, tawan kano ti pang-terdos ti anti-rabies di ta health center. Anya, Wen, pribado ti pagpabakunaan ni badong. Terdos day jay. Naira na ngamin anaibos ti anti-rabies di ta health center. kahit Ikat mangtad ka iti kwarta, amaray. na, 3,000 mo jainted ko kada kayon. Kurang day jay. 7,000 kanukot ti terdos ijay pagpabakunaan ni badong kaw. Nagdakkel mo daytan. Di kan agreklamo.
No intalim ko maana imbag jay asaw, di saan ko maana kagak ni Badaong. Ay, unay matan. Mabawasan man ti koleksyon kon. Nagawa am kit di timang tag. Taamangan numaladaw kami iti schedule ni Badaong. Delikado no saan ang mabakunaan. Badaw, makitam na ikaw. Ne. Nagadua kwarta. Wan, dinawat ko kin ni Marikwanang. Anya nga iti imbagam kinkwana. Imbagak a 7,000 tisingir da ije pagpabakunaam. Ina. Di ada ti 4,000 ta. Ta 3,000 lang ma di bakuna. Wala. Inton malpas ti bakunam. Gumatang tapay iti baro as sapatos ta. Di oras agdodwata tuya. Kurang da ito ya. Kita damot ti sag 700. Imitation. Anusan tapay lang na jaya. Tinapatag ada ti baro as sapatos ta. Ay. No kasta nga raw, may sa abuts ken may sa rubber shoes ti gatag. Wayne, ala, mapantanga ruday. Sa dinuti pa panan niya, na natuyang tatabadong. Ibaga mo na, tuya. Agpaili ka may usep. Anyat aramidin niyo, Jay. Kat inak ipabakunaan ni tatam abadong. Ha? Terdaws ti anti-rabies. Kasano mga main, kinagat di aso ni Marikwanang. Masapul aya nga iti ilay. Wun ata na ibus ti anti-rabies di health center. Iso anas kan apribado a klinik ti pagpabakunaan na. Kasta ka day. Wun, iso nga itulod na kamin ijay pribado a klinik. Kusay! Marikwanang, apay anak kapanimid ka. Ay, Apay aya, mare. dakkel ti parikot ko, Maribanang. Anya ti parikot mo. Kita man to'y tersenak. Basitlat karganan. Ay kat gumatang ka manin itilakom Day tangarod ti parikot, Mare. Tanay awanan ti nagbata kwartak. Kasano anapasamak ti kasta? Kat adumat ti customer mo. Nagdakkal ti gastos ko iti gurong ni kabadong a kinagat ti asok. Mano ti dinawat daken ka aya? 12,000 amin, Mare. Anya? Ay, dakkel mo't nga agpaisaw. Kunak man, no dita health center ti nagpabakunaan ni Pari Badong. Basit mutlaang ti mabayadan dita. Ay, jay first kan second dose dita clinic. Jay third dose, kapilitan nga ijay ilita na ibusan ti anti-rabies dita health center, Mare. Agasam nga ti 12,000 adinawat daken ka. Adda ka di impakita da a resibo? Resibo? Resibo dagiti binayadan da Ay, awan mo't, Mare. Ay, no awan. Amangan no pinagkwartaan da kalaeng, Marikwanang. Inton sumangpat da, saludsudom amin a resibo. Tapno makita no talaga at 12,000 ti gastos da. Amangan nga min no inulbudan da kalaeng, Marikwanang. Mano aya ti bayad ti third dose nga anti-rabies, inteng. Ay, depende ano sa dino ti pagpabakunaan dungaw. No pribado a klinik, ay kunangina Tiko na ngamin ni Marikwanang. 12,000 amin ti dinawat da Pari Badong ken kuana. 12,000? Dakilan. Impakita da nga ro, ti resibo kan kwa na. Saan ka nung nga road? Yay. Mga no nagulbud lang dagiti dua. Kasta mo't ti atap ko. Dakkel unay ti 12,000 adinawat da ken ni Marikwanang. Adtuyan ti gatgatangam, kusep. Nagyaman ang kagawad. Ay, adaman damagag, barok. Anya day kagawad? Amangan no nakitam na niya ti ginatgatang damari tuyang ijay ilay. Sika ngamin tinagluganan da nagawid ka. Ay, wine. Ang damot sapatos, makmakan,
Badaw. Apay kagawad? Kunakon kahit pinagkwartaan daklaan dagijay. Apay ana ibagayaw ti kasta kagawad. Inusar dalaan ti gurong ni kabadong akinagat ti asok. Tapno makadawat da iti kwarta kanyak. Nay, papanam marituyang. Ay, kumaray. Iti ayan ti kumaray. Sigay tayo nakaon. Mabit man laang marituyang. Apay maray. Kumustan ti gurong ni kabadaong. Naimbaganan. Ay, wun maray. Naimbaganan. Ay na. Agyaman kami iti tulong mo Kita akman nga ron ti resibo ti amin na ginastos yaw. Apay, masapol aya. Wana, kita akmat Ang mga no inulbodan nak. Ay sus, kasano da ito yan? Sapay saan apod no at 12,000 ti ginastos may. Marituyang, kasarsarita ka. Ay kumaray. Awanan, impuor mi amin ng dagiti resibaw, iso adimon ipapilay. Dinak man ululbodan. Ammo kon dagita pa nagrasrason. Ipakitam kanyak dagiti resibaw. Amang panagnak at 12,000 tinagastos yaw. Tanawan may pakitam kanyak, siyak tagreklamo iti barangay hall. Nagawid ka mo't adagos, tuyang. Kunak man, numapan kay tayo ti kumaray. Ay, adda parikot ba daong? Apay kaday. Kaya't ni Marikwana nga ipakita ta amin a resibaw dagiti ginastos ta iti anti-rabies. Anya. Wun, sapay ginastos ta amin ng ti kwarta nga inted na. Diyak mat impagaraw pasaludsuden na ti resibaw. Ay sas, kasano nga yan? Nasken nga agpanunot ta iti solusyon. Wano saan, isublitan at isubra a kwarta na. Sakbay nga agreklamo iti barangay haul. Kunak tumag nga mingking ka, asaan mo nga sa ganaan ti birthday? Taagreklamo ka pailaeng. Imuta nga para iti saganam iti daytoy a birthday. Kita man ita, nakangisngisit lang arod da taon. Sakpay lang mo't agugas iti nakangisngisit a kaldiraw. Pag-uging. Darasam ki didita, taado pa'y ti ugasam a pinggan. Nalpas daan ang anda kita bisbisita, pimanaw dalat ka. Ay na, saan ka kadian naragsak? Imay amin a kakagawad, pati tanod ken kapitan, imay. Badong, pakaidayawan ta dagita a bisita. Imay dalang nagbi-video okay, imay dalang nagiwara. Ay na, ayun gayam, ayan nan ngay dagitay upat ako kuditaw. Imparabaw ko dito ilamisaan ka. Nay, napabirukim kanya ngay. Ijay ulo ti baboy nga imbitin ko ngay. Ayan nan. Ay, di mo birukin kanyak Saan ko ngayon nala? Kanyak mo ngayon lamang. Diyan nga silya si naglutuan iti pansay. Ayan na. Ay sas, nagadan na mapukpukaw, tuyang. Ay aguray ka. Patin samot tandyag kakangin apinggan kaw. Napukaw dan. Unyag paisaw. Dagiti langin plastik a pinggan, ti makita. Ay saus, maditay to yan. Pinakanta lang arudidan, nagyawid na pa'y. Ayun na yan. Ay, nagrigat laki din na yan. Ay katan tinagpuskol nga uging na dahito akaldira. Ay tumakder ka ditan. Patak din nak. Tumakder kan, taing kabirukan dagiti mapukpukaw agamit kaw. Anya. Pati jay mapukpukaw nga ulaw kan kukod ti babaw. Isoblim ida dito'y balay. Agingay ta, Chip. Sugak pa ilang iti sagana ni Tata ba daw nga nag-birthday. Uy, sakot Ay na. Jak pa'y inluto di upat ako ko nga inalak. Laka. Si kagaham tinangala. Shhh! Takta ka rin. Ipulutanin ta na. Magasim mo ito pat. Nagulima ka ka na Ay, nay. Sumungad ni Tata Batong. Tata ba daw? Papanam. Pimbaunak ni tuyang kaw. Umay kuman tuntunay. No asino tinangyaway. Di upat ako kung tibabaw. Ha? Nagulima ka. Agasam dagi dya bisita. Imay dalang arod nakipanganay. Inyawid na pa di kukod tibabaw. Ay, awan tinyaw awid mi ako kunti babaw, Tata Batong. Dagiti daddo maabisita siguro
Mabain kami mo tamang yawid Kainsan lang ako kung tibabaw, tinyawid da. Ha? Dapat ti mapukpukaw agamit ni tuyang kaw. Ay, awan tinyaw awid mi agamit yaw, tataba daw. Ingkagdamag kadagiti daddo maabisita yaw. Kunan ni angkel ko nga inteng, dakas kano ti agal-ala iti san mo akukwa. Inteng! Ay, Inteng! Apay, ay, Ay, makakikigtot ka. apay nga intalim di tanga to tinalikan day ta ulo ti baboy. Imbagla tang tangaday. Isuman nakat. Isu nga isumak ba. Kaya tan sa ti mailutaw. Kanya nga tati paglutok. Dinigwan nga inalsiman wano dinakdakan nga ta. Di ka lamabain. Kasanon no umunag ni Marituyang, wano ni pari badong dito balay. Kat makita daan nakataliday ta ulo ti baboy nga nyawid mo. Isungarod alot tuwi kung tapno di da makita. Napan ka lang arod naki-birthday ka na pari badong. Inyawid mo pa ta ulo ti baboy. Kid-kidayan na ngarod. Di Na. nyawid ka. Ay, Anay, ay, sumugat ni pari ba daw? unyag pa iso. Sus. Ay, day tanti ibagbagak. Parinday! Day. Daitan! Ay, sus. Di mo paspas-trakan. Ay, na. Umayak man, paray! Nay, Ay, sus. kayat na ti umay dito, oy. Paray! Aglimangak. Ibagam nga awan. Ay, pari badong, kapampanaw ni Inteng. Napanan na, maray. Jakman amaw. Saan namot nga imbaga kanyak no sa dino ti papanan na? Sino nga, day taglimlimang di tasalas yaw, maray. Adaya may. Kita kaslamot lakay abutsyog. Na, Kun makalkalbaw. ay sos. Ay, ni Inteng. Di namot nadlaw nga abot di diding tisalas yaw. Kun makita mo ilang, maray. Ay, ne. Apay ngagpay so. Adamot dita. Kunak no pimanawan. Parindeng! Saan kan ngaglimang? Nakita kan? Rumor ka ditan. Damagag king ka. Nung naiyawid mo, jay ulo ti babaw. Awan ba't tinakit-kitak nga ulo ti babaw? Unay kindag ito, yan na bisita ya. Na, Saan da pa yanap na ka nakipangan ni di birthday? Inala da pa jay ulo ti baboy kun kukag. na. Inyawid da pa ti silyasay kun pinggan ni tuyang ka. Diyak man lang ng yaw awid. Alangan mo nga may nagyawid ka paray. Kapitan ka. Kababain ka na. Numangyawid ka pa ilang may. Sumit. Kada siguro sa bali ang yawid. Sigurado. Sino nga nga ta? Agdamag ka, kadagiti na dumaanapan. Barang di na pa na iluto. Ang, apay nga rod, paray. Nga aglamlamang ka itay. Aglamlamang mat nga. Kaslaglamlamang ka, paray. Saan? Apay ko mga aglamang kitawan basol ko. Marikwanang, gumatangak man. Itay, Ay, Ricardo man ti pang adubo. Lutuan ni Inteng ja ulo ti baboy. ay, day tati si Danyo, maray. Ay katuwan maray. Ay, kapadigwan naktumot Ay uwan Mabit lang ti kang kay timpinggan na pangikam iti padigom. Wan. Punwak to day tapinggan mo. Day tuyon, maray. Ay, aguray ka, maray. Kasla malagip ko day ti apinggan Malagip maw? Wan. Iso day to jay pinggan ni Marituyang. Kastoy jay nanganak hindi napantayo na ki-birthday kat kan ni pari badong. Nakurso na daak nga main. Tada sabong-sabong anay palikmot ijaglawlaw na. Na ay, adu day to'y apinggan kat, maray. Inalakon tay sa nga dosina. Anya! Saan siguro amadlaw ni Marituyang? Na, sa nga dosina, di nakat madlawan. Alaam day tapangikamon iti padigom kanyak. Naynayunam to Sige, maray. Ay, ayan na ngay nga raw, jagat-gatangak arikado. Ay, sige, mabitla ang nga raw.
Inteng, umay kan naisaan kun da ito'y silyase. Ay, agure ka tatang-tangadak pa da ito'y ulo ti baboy. Na, apay lang nga masapul at angadam. Ibabamon ata ilututan. Kaslagkos ko silap. Ay, tila pampanunutam. Agkusilap ay akat no napartain. Kasla di na kaya ti mailutaw. Na, Ang gail. Ay, apay ko arang. Magbutbutang kamay. Hindi kukawd. Anya ako kun. Hindi kukod nga inalak, hindi birthday ni Tata Bataw. Inyawid mo ti kukun. Walang kail. Inihawid ko amin di upat ako kawd. Nagloko kan. Anyak na pasamak. Magmagnadan sa amay. Ha? Imparabaw ko di lababo, talutuwag ko ma. Gamindi kita. Ay. Anyak na pasamak. Yan mata ni Jerry daw ka. Ay. Kasla kayat dati agawid. Karnangag paisaw. Ay. Ang ngerak pa'y kuman. Tumangat ka dito dalikan. Ulo ti baboy dahi ta nakatalay. Anyak pa nagkunam. Nakaisumunod nakakusilap. Agsangsangit mo tangkay. Ha? Ay, kita manalain? Kita hamaw. Adalwana. Na, Kita hamnay. Agtadtadtadanaw. ilutok pa'y kuman. Nangalamay ti dahi ta nga ulo ti baboy. Ijay matla nang alam iti kukuda. Ala kang kail. Duwata nang yawin. Inteng, Na, nakasaganan da ito'y silyase a paglutuan ko na. Ha? Ada sila siyo nang kail. wala. Inalami ijay balay da pari pa dun. No kasta. Amin tayaw kat nang yawin. Mare, umay ko isubli da ito'y sabong-sabungan a pinggan. Ni, apay ngay ngawan karga na ultimo digula kuma. Saan mo't anatuloy nga inluto ni Inting jay ulo ti baboy? Apay ngay. Jakman amo, makonsensyan sa. Ay, makonsensya ko jay nagyawid ka dagiti gamit kau. Na, ay, japinggan mara ilamang kau. Kat ipasirok mon adita istantay. Ay, Marituyang. Hmm. Sino ti makonsensya? Dagi jay nagpoposkol ti rupa daan nagyawid iti gamit ko. Kastamatan jay silyase. Ne, agan ano ka maribanang? Ay, awan, Mare. Agapay di awan babain na nagyawid iti pinggan ko. Ha? Sa nga dosina jay inyawid na. Ay, Ay talagang awan babain na. Imay lang arod nakipanganain, nab-nabsog da iti kastaunay, inyawid da pa'y dagiti gamit kau. Ay, agawid aksan. Ay, pudutan akmatan. ay, oray siyak. Mangrikupak matan. Oray nasapa pailaan. Saan la gamit ko ti inyawid dagiti awanan konsensya a bisita? Ay, anya pa'y ngay, Maray. Inyawid da pa'y di upat ako kau. Ay, nagawan ka ta konsensyadan. Talaga, pati jay ulo ti baboy, inyawid da. Ay, agawid ak atalagan. Mangrikupak matan. Na, apay ngay maray, agawid ka mo tin. Kat di pa'y lanalpas ti istoryaan tayo. Kwa, Maray. Basta agawid akaw. Naglisi ka di ta Marituyang tamang rikupak Na, anya ti mapaspasamak. Panawandak di taoy. Kapay adi ka makaid na ako, Sep. Kuha ngamin, Chef. Ada ka di kayat mga ibaga kanya. Anta ko ma. Ibaga mo na. Mga nuwagungot ka. Kuha, Jay. Kapay ko mga agungetak. Kuha, Chef. Ibaga mo. Di ka gungungat. Saan nga raw? Ibaga mo na. Dagitay kukunti baboy nga inyawid mau. Uy, magmagnada. Kat kayat dan sa ti agaway. Agnerbyusak. Iso ajak pa inlutaw. Kuha, Chef. Idi rabi nakaturog ka. Oh, Simuri kang ijibalay mau. kahit. Libasak ko mga lain ta pulutanak. Kasla makariing kan kahit. Kahit. Jakon intuloy Imbati ka. Batik iti ang tiagdan. Kaya't mo gayam nga alaan dagiti kukawd. Pahima. Nay, apa ati magder ka, Chef?
Danog-danugak day ta ulo mahalo ka. Ay, ito marayon! Ha? Hoy! Hoy! Saan na kayo tarayan? Kamatan ka no, sa di naman ti papanam! Apay akam kabatan ni Kwarog yatanod na. Ay naagap apada, inteng. Apay kumamot? Jay kukod nga inyawid ni Kwarog. Para lang dahi ta agapadan. Agdinano ganda gijay gapulang iti kukod. Kwa, kuskusilapan nagpatan di ulot ti babaw. Kahit, anya nga ron ita. Kung sinsar nagti ulot ti baboy. Isubliksan. Ay, nasaya at met, no nakapagpanunot ka iti nasaya. Amin nga inala tayo, no inyawid tayo. Isubli tayo. Ay, katuwan Pati jay silyase. Una. Ang kasanungay, dagi jay pinggan nga inyawid ni Marikwanan. Isubli yaw. Saan matkit di nga amo ni Marituyang? Kastamatan ni Pari Badong, ada tayo tinangyawid. Ay, uray. Basta isubli tayo. Isublit na iti ulot ti baboy. Anayawid ko paray. Maray. Nay, apay anayawid mo da kita, kapitan. Bayam ka din tuyang. Tinapatag, may sublain. Dakmet na puutan na ana ihanbag kaw. Saan mo anaputan? Imposible. Aslasan anak kapapate. Bayamon kunak, mate. Kwaraw, anya ngay may mo isublay. Ay, kwa. Isublik na ito'y kukod ti babaw eh. Ah, Ito yung upat aw. sika tinagyawan. Bayam ka din tuyang. Ay, agyaman na ka, Kwaraw. Tain sublime. Good boy ka talaga. Kahit si kamat maribanang, Ah, di mo ibaga. Asaan mo't anairanta ti panangyawid mo iti silyasay. ay, kuamaray. Naisabit iti bistidak. Jak meten na puutan. Anaguyod ko gayam. Pasinsaam ka din tuyang. Adda talaga ti kakasta pasamak. Kasla sana ka papatay ang impudnaw. Ketsyakmet Marituyang. Nailawan ko anayawid je pinggan mo, dadapay kargana apansi. Aha, sa nga dusina day jay maray. Nailawan mau. Bayam ka diidan tuyang. Nailawan na nga raw. Tinapatag, maisublain na kita na balor a pinggan mo. Agawid kami paray, maray. Na isublimi mo ten, nagiti rumbang nga isublimay. Babay, tataba daw. Nanatuyang. Intayon Maribanang. Ay, un Kastalatan? Himay kayaw nagisublay kat kastalatan? Hanggang agungot mo ni tataba daw. Tumaray kayo! Ay, dayon! Uray da kami ababakat. Taray! Damot gayam arapap ni kagawad kwa nang agbalin a kapitan. Kasano nga, ma'am? Katno ikam kampanyan ni Uncle Kaw. Ah, isumot lagayam nga adu ti tao itay. Ngam ko na ni Uncle Kaw. Urayin na nga retire Ay katuan mat ngamin Nagagit ka nun ni kagawad kwa nang. Agdwa-dwaak nga rod iti daytang imbaga ni Uncle Kaw. Apay ngay, Dasad-sadot ni kagawad kwa nang. kasta kaday. Ay kunak, ano nagagal? Paliiwa ma. Warn, kapitan! Warn! Warn! Ay, marituyang. Jak pa'y nalpas ti ibagbagak wan kaaway. Saan pa'y analpas aya? Palpason pa yung mga agsaw, Saka sumungbata na. Wait, palpason pa yung agsaw ni Kapitan. Amukaw no anya ti bagbagan ni kapitan. Anya nga ro di ibagbagak, alaman? Ibagbagam nga amin agtitinulong nga aglinas. Naglaingan ti kumaray. Ay, tapno saan tayo nga agsakay. Uy, ayos Dito ko matiis sa runok ng nata, imbagamit tayo. Ang galing. Katisungbat ko kapitan. Warn, kapitan! Aglinis kamay! Nagagit ka, maray. Anya nga'y, kapitan. Rugyan min taglinis. Sa mga itaatan ay nagpudaw. Ugag person na pudot pa.
Wen, Kapitan! Rugyan min adagos! Uray na po daw! Kasi kati sumanaw na natuyang. Kas kalakalayhan mat. Un man. Saan kayo ngagsaw iti kasta kumarek ni Marituyang? Nagagit pa Siyempre, iso arugyan tayo daglinay! Nay, si kanti kalawaan ti winalisan ana na to yang. Katuan na! Manipod ijay purok uno, aging ga dito'y purok sais. Nagagat ka talaga. Di mo ko na nawalisam uray dita sangwanan ti tersina ni kagawad kwanang. Kag maan ano ngay kuma? Ay, sobramot deta na kinagagit mau. Ay, aguray ka. Nakatanaw sa mo ni Marikwa nang ditatawa ti Tersina na. Katuan may. Ay, kablaawak man. Marikwa nang! Maray! Apay. Apay asaan ka nga umay tumulong aglinays dito'y aglawlaw? Ay, adararamidan. Anya ngay day tangar aramidam. Basta da. Nana, di mo ay makita ti aramidan na. Saan? Agikikat iti pura o buok na. Ay, uban? Ay, apay maray! Adon ti uban now? Agdal na ka mamadita. Aglinis kayo kay di. Ita kailangan aglinis, sumanaw kayo pala. Naa. O ita, may ibagam ka day ang nagagat ni kagawad kwanang nanatuya. Unay mat ti panagtugtugaw mo, Marikwanang. Ay, nakaangatumot dagita duasakam. Ay, tugaw tinabannog da ito'y mare. Apay, nabannog ka. Si kamamutag malmalam ang nakatakdar nga glaklako dito'y tersenak. Ay, wanan niya. Ay, gumatangak man nga raod. Itay, Ay, day taman nakabitin ang noodles. jay pa mo nakabitin tinapili magatangan. Kat, day tangarod ti masapul ko. Ing kagawatan na. Katsikan Masaduta ka tumakder. Nakabannugam, mare. Taultimulakom, di mo pa yan kayat agaw atay. Ay, apay nga, tadi mo tin umay agjut-juti ni kagawad kwanang. Kuan nga rod, Kapitan. Dahil jay sa langan, naglaklako ti aramidan na. Duan alawas, adi imimay. Masadot samot nga umayag jutay, Kapitan. Sapay kanayod ko nga ipukaw, no kasta nga ikampanyak. Nga ibutos da. Nangagkuti kam kampanyam, Kapitan. Ibagbaga manas ka nabutusan da, tanagagait. Ay, kasano nga rod nga agbalin a kapitan, no kasta met anasa daw. Kuan nga rod, talaga asadot ni kagawad ko na. Enteng, adaman damagag. Anya data? Anya ayat ti pakabambandugan ni Marikwanang ije barangay hall. Adaya kat di met umay agjut-juti. Anya, Bilbilangak nga ran. wen ta idinapanak gimatang. Siyak pa'y lati imbaon na nangala iti ginatang ko iti tersena na. Nagsadutan no kasta. Nabannog ka no nga rod. Jakto pa'y nakit-kita na panagjuti iti barangay hon. Nabanaw. Apay-payapayan na, pala. Saan ka natagaray? Sumurat ta di tanay. Sa dina. Di ta tersena ni kagawad ko nang. Ha? Tapay. Mga alata iti kayat tangalain. Ayan nga ni kagawad ko na. Nakaturaw. Imalaldawan na nakaturaw. Apo ak nga apo. Tagumata nga. Ngimsa na mariing. Iso nga inayaban na ka. Malala. Aginayad tang umunay. Kalpasan na. Alain tan aja kaya tang alain. Santa na bayatan? Uy. Ang Alagi din tan. Sika siguro ti mo nagdititersena kanya, maray. Pabasulan na kat kasangsangpet ko lang. Apay, adaim mo nagdito'y tersinam. Awam beton jay lako ka sigarilyo kan arak. Sanak met ngagsigsigarilyo kan agin inaw, tapno pabasulan na. Kan ayan mo ngamin aya. Nakaturog ak nga rod. Ay, unay met ngaminan day taya, maray. Tagtugtuglep ka. Nabanugak gayam.
Nakabanugam kumangay katagtugtugaw ka lang mag. Narigat mo tagtugtugaw ang agmalmalam. Ay, tinakawan da ka, hindi mo pa'y napuutan. Idi nakita nakasumungat, ibagam asya kang tisimrak di tatirsina. Kat asino nga ron ngay? Sana siyak, Maray. Ay na, no saan ka kumangamin atugtuglaw? Saan ka matakawan? Kasano asaan ang matakawan da dya ako, Marita? Kada dya lang maturog kan agik-ikat iti uban ti aramidan na. Ay, nadlaw mo matgayam na Maray. Wen, nadlaw ko talaga. Kat no kanayo na makitkitak nga agik-ikat iti uban na iti ayan ti tawa na. Kunak man no siyak laeng ti makakitkita iti dayta. Ay, kanayon na makitak, Maray. Sumat lagayam nga awanin ti uban na. Wen, alaan na tay sarming abaset. Mapaan iti ayan ti tawa na, kat agmalmalum ijay. Isumit lagayam nga oray ay ayabam saan at tumakder nga aglako. Ay, pudno, tako na, Mare. Ay, isunsamot ti kasasadutan akagawad. Ibutos ma? Ay, saan? Apay kumanga ibutos ko. Nagsadut mo't ngamen. Kano ikam kampanya ni Kapitan? Uray pa ikam kampanyan ni Inteng, jaklat ta ibutos. Ay, nagsadot akagawad. Sika ngay, Maray. Ibutos ko laangan ato'y bagay. Ay, tumaray ka, May? May mayat pa'y asyak ti agkagawad, Maray. Tatalaga nagagata. Amam, jay winalisa. Manipod ijay purok unaw, aging Amok, gayday. dayta, Maray. Amok, anagagat ka. Ay, hehehe. Kunak no di mo amok at Maray. Ay, amok Ni Marikwanang tisimadot. Saan mo't akas jay iday? Gagangay ti bumakot, Maray. Apay ngay siyak. Bumakbaketak mat. Ang nagagatak mat latta. Ay, agbada ta, Maray. Ay, win Ad-adakit di agumagata. Inteng, apay adi mo ung tan ni Marikwanang, no kastaasaan mo't gayam nga agjut-jut eh. Mas pasensya pa'y laan. Doon po rin. Ay, makabawan nan santi pa nag-duty na. Maturog ko nam kindi Alain dan dagitila ko na. Di na pa'y mapuutan. Win nga rod, kat no ikam-kampanyam ka na. Nagbabawi nga ro din ti panunot ko. Ay, ni Marituyang lang ang ti ikampanyam. Na? Adayaw ang nagagat ni Marituyang. Ang kandidato mo't ni Marituyang. Kasta, ti plano na. Dala ka ayat agbalin a politika. Jesus, nagrigat. Nagdatangam, Kapitan. Makaturturog kan saa. Mga ron, nakaringak lang, tanaangot ko ti payod mo, agat kilikili. Yay. Sa anak nga umay gumatang. Ada umay ko ibaga. Ibaga mo na ano niya dayta. Saan ka ba na mapan-agjut-jut Ay, saan aya? Makitam dayta. Di mo pa yan amaw no agjut-jut ka wano saan? Ala, bayam ta mapanak to ag-duty, Kapitan. Ay, agjut kayo mo't Wen, saan kan nga gunget? Daytan sa lang agawat iti honoraryo ti pagaliston nyo. Saan ba ta, Kapitan? Saan na balay? Inak to ag-duty, no biga. Papanam, tataba daw. Mapanak dita barangay hall, kwarawg. At nga tan naka-duty ita. Ay, adda, ni kagawad ko anang. Jay agtugtuglep akagawad. Nakita kita na pan nag-duty. Anya, agtugtuglep, napan pala nag-duty. San man? Ay, kita na, no nakaring ag-duty. Tapno agtugtuglep. Anya tikat mo asawain, iti, ham? Ireklamo ka. Mabalin na ya, mutikas ta akagawad.
Naguli makay, daytoy a barangay hag. Lawan may titao dito'y unay. Nay, nimot marikwanang dahi nakaturog, dahi lamisaan, anak kadumag. Nay. Uray ni sekretarya. Nakaturog mo iti sangwanan iti computer na. Ken ni treasurer mo dayay. Nakangato pa iti saka na iti lamisaan na nakaturog. Ay. Saan na mabalinday tayo? Naghuray man kalitratwag ida. Tay pakita ka ni parinteng. Nagmayatin nga iti biyag na kita. Nakaturog na nagpasok. Kahit bye-bye amlat ta idan, paray. Ay, saan Kita mo ta, nabutusan na nga opisyal. Angim umaydag jotay, angim nakaturog damay. Ay, makaong ungutak. Rumbang laang, paray. Ito pa'y maturog dito'y barangay hol. Ay, iso nga agungat ako. Ay, na. Anya nga tanti oras, malumsamatan. Kaririin mo, kagawad ko adan. Ay, medyo nakaturog ak basit, kapitan. Inridop ko basit. Anya nga tinalpas mo trabaho itangal daw. Ay, rugyakon. Rugyak pa ilaing, kapitan. Rugyam ko't alas 5. Ay, nagbit mo na talaga ti oras, anya, kapitan. Napaspas ti oras ita. Alas 5 gaya man. Turog lati inararamid mo. Samot ta. Mabainak mo ta, kapitan. Kaya't mo tayo pakitakin kati ebidensya. Nga. Mari ba daw? Paray. Ipakita man ta ebidensya ta. Ay, wala, paray. Daytoy, ladawan na nakaturog kayo itay. Kadwam ni sekretarya ken treasurer. Dayta pa di. Sika dayta. Siya kayamat dayta. Ay di ka nagliba. Kunakmat ang may parit ti maturog. Nga unjo tay. Naminsan laing mat. Ipaikat ka. Nudi ka pa ilang agbalay. Sukatan dakan. Kas kumakin ni tuyang kau, ti sumublat, paray. Wanta nagagay. Imbut-butos dakang nasadot ka magayam kagawad ko nang. Ni tuyang ko kunak tumay, ti sukat mo, paray. Nagagayt ang makichismays. Paggagatan namin, paray. Pari Badong, gimagat-matan ni Marikwanan. Rumbang lang, maray. Tainig ka ni parenteng iti ultimatum na. Ay, kasta aya. Isumot lagayam akas taunay, ti kinagagat na. Pasaray dumagas pa'y dito balay, numapan agjute. Ay, nagsadot sa daut. Akit saan tayo ton nga ibotaws? Inton maminsan nga eleksyon, maray. Ay kutuan sapay dandanin ti eleksyon. Sino nga iti ibutos mo to akagawad na natuyang? Ay, jak pa'y nakapilay. Tuy bagik tulatan at himaysa. Ni kagawad ko na ngay, gimagat-matain. Ay, kat may kaduan tulatan Ikam-kampanya manan ni Uncle Kaw. Nagbalbaliw ka nung aminain. Kasanungay dayta, kat ikam-kampanya matan ni Kapitan. Kas sumaruno a Kapitan. Ay, saktong ti kagawad na. Ay, katwa na. Ay na, mayat kwaraw. Kwanang for Kapitan. Tuyang for kagawad. Baragay Mabalbalinay. Tinagagat a Kapitan Kwanang. Kanalaing a kagawad tuyang. Karamayat.